svima, ja sam Winton Styles i reći ću vam par stvari o jednom od mojih najboljih frendova. Sada je samo zelena lopta, ali kad sam spreman za Bakugan borbu, izvedem ga i on se pretvori u opaki zeleni borbeni stroj. O da, to je moj frend. Izgleda vam poznato? Ime mu je Trox i on je moj Bakugan broj 1. Trox i ja smo partneri, radimo zajedno i borimo se kao ekipa. To je veza koju ne vidite, ali osjećate. Bakugani su grupirani u frakcije. Trox je u frakciji Ventus. Glavni element mu je zemlja. Neki od ostalih članova Ventus frakcije su Lupition i Torturium. Baš su fora, ha? Trox ima neke neobične moći kad se bori, kao Sonic Uproar. Ova mu je jedna od najboljih, Crystal Rock Riser. Evo jedno od Troxovih karata. Zakon, zar ne? Ima B moć od 500 bodova, ali kad ga izvedem van i kad sleti na pravu Bakukor, njegova B moć raste do 1100! Tako fora! Nisu sve Troxove moći od akcije. Čak vas može natjerati da vidite stvari koje nisu ovdje. To se zove Ventus Mirage. Sad znate sve o Troxu. Vidimo se!